se nalazi novi Office. Uskoro će biti još jedan Temucolor, treba da stignu stvari za Office, ovo su stvari koje sam naručila pre Office-a. Ovo je kutija, ako niste vidjeli pre, kutije ima svuda da se nađu. Uvijek treba imati kutiju. USB-C. Ovo je punjač. Ovo je power bank. Ovaj gornji deo se skine, stavite u telefon i piše koliko baterije ima, ovdje se puni. Mnogo dobra stvar ako hoćete usput da punite telefon. Piše da može do 70% baterije da napuni. Normalan charge. Ovo je kutija broj 2 i ovdje se nalazi maskica. Ovo je za mene maskica. Mnogo mi se sviđa maskica, imala sam sličnu za Samsung tako, samo što je imala drugi natpis, to je drugi quote. Volim quote-ove koji mi programiraju psihu da bude pozitivnija i što bolje, tako da to vama također savjetujem. Evo ovdje piše If I fart once a day, I will fart all my life. Pozitivnost, ljudi. Tako. Ti ovo ne smiješ da vidiš još. Biš tamo. Ovo je poklon za njega i čekamo njegovu reakciju, na nema pojma šta sam mu naručila. Fearless. Imam krila, Fearless, baš onako Jim. Namjerno sam uzela zbog tih bretela, mislim on voli takav način majice. Taman. Fearless. Taman. Nosi mene, to grudim, zbog toga sam uzela. Pantalone, sve vezano. Stavit ćemo snimak tu kao iseček kako mi stoji da se ne bi sad pozvačalo. Također odijelo, shorts, lep materijal, what the fuck. Majica ovako izgleda. Tu se vezuje po sredini, mnogo je slatka i na leđima se također vezuje i golo su leđa, snimit ću vam također posle kako to sve stoji. Još jedna maskica. Ako imate bivše drugarice, one su ovo, zmije. Znači zmije, zmije. Tako da je slatko izgleda iskreno. Ja sam htjela ovu maskicu da posjedujem kad sam bila u srednjoj školi. Ja ništa ne znam što je ona kupila, znači nemam pojma. Ovo je jedna igračkica, mi smo gledali jedan film, on je meni rekao da mnogo voli tog karaktera. Ja sam također mnogo zavoljela tog karaktera, tako da sam htjela da mu ovo uzmem. Jel možeš da pogodiš šta je? Voli? Da. Evo kako izgleda krajnje. Majica, crop top, obično crna, materijal je slično novom, kvalitetno, sviđa mi se, lagana je za leto. Shirt. Imam ovdje ovaj kao gothic tribal. On to voli. Da. Tako da je top. Sad sam Fearless gothic riba, Gledaj ovo, top. Ovo je majica. Napred ima Rick i Mortija u tom levom uglu i također leđa pozadi su full Rick i Morty, on to također mnogo voli, tako da... Najveća serija ikad, Rick i Morty. I Mačka volite muho. Evo Rick i Morty. Evo pozadi. Rick i Morty set. Sviđa mi se Rick i Morty. Sviđa mi se onaj drugi set također. Onaj kao Fearless. Ali ne znam koji bi mi bio favorit od ova dva. Mislim više Rick i Morty zato što je onako M. Brown. Omiljen show naravno. Onaj mi se sviđa baš i za workout i za gym. Tako da ima sve svoje. Dve maskice, jedna za njega i jedna za mene. Sultan. Ovo je moja maskica, klasična. Ima također i ovaj kao protective lens na sebi, to se može skine. Anđelin. Također ima ovaj protective lens. Klasični, ali stvarno mogu da se uklope. Sljedeće... Šta je ovo, neki facu? Ko smo dobili? Predavac, odmah pred. Ovo je za auto. S njegovom težinom teško. Nema teorije. Radimo test. Drži ga. Ok. Ja vozim ovako. Aha. Kad se ovako drma, pada telefon. Da vidi koliko se spusti. Može da ispadne. Baš je malo. Shorts.
koji je previše providan. Katastrofa. Gornji deo koji je također previše providan. Probat ćemo, vidjet ćete, može da prođe dobro za plažu. Također onaj za auto, neću ništa više da ga otvaram, znate šta je. Da imate telefon koji nije iPhone, koji je težak, ja mislim da bi ovo sasvim ok radila, ali za neki teži telefon nikako. Ok, ovo je lančić za mene. Sajlica, hiruški čelik. To je tu za njega. Kaže se, verovanje šta god, da je to narukvica sa posljednjim kristalima koja privlači novac. Tako piše na temu. Ovo koliko sam vidio za sad je oduzelo novac. Nema veze, meni se svidjela estetski i mislim da bi baš lepo stajala, pogotovo uz još... Čekaj da im pokažem kristali za pare. Evo ljudi, ako hoćete pare s kristali, da terajte ženu da vi kupi ovo. Dobro, mislim, lepo je ovako, stvarno. Zbog estetike sam uzela, stvarno je lepo. I slažemo se i uz ovaj crni prsten i uz ovo nešto drugo. To je onaj prsten što se ono... Što ide viju. Viju, Opet ova kutija, to je isto onaj punjač, samo za mene. Da, također USB, ovaj punjač, neću ništa da vam pokazujem. Također stvar za njega, ovo je ogrlica. Ok, ovo nisam isto znao. Kao ni ovo za pare, a šta to privlači? Estetiku. Da je ovo koliko je. Ali lijepo je. Kao da nosim ceo end portal na sebi, znači ono gleda ovo. Kako se sve tako lepo slaže, još on ima tako taman ten, mislim... Evo, Pero krem. Bukvalno, i njemu stoje tako stvari, ja bih htjela da meni stoje tako stvari, on stoje. Kako ću da budem pozitivna od dana danas. Planner i guide. I am truly happy and at peace with myself. Why not? Znači, da li sam zaista srećan? Danas sam dobio narukvicu koja mi donosi pare. Zašto sam srećan? Jer ću da imam pare. Zašto nisam? Zato što je potrošila pare za pare. To haljina neka. Da, ovo je haljina. Mnogo lepog materijala. Lepo i boja. Da, baš je lepa boja. To je to, hvala vam puno na gledanju. Nadam se da vam se svidio video, like, share, sub. Like, share, sub i također naručite jedan kebab. Hvala puno što ste gledali, vidimo se u sljedećoj epizodi.